Akaruru ko Okutoorana abeebembezi b'ekibiina kya Forum for Democratic Change kabire kari kutandika kwezi oku okwetoorora ihanga ryona konka tikakatirwe mu bicweka bimwe ahabwa emivuyo eri omu kibiina. Omusinge gwitu gw'omuhango munonga gwa FDC ntwikiriza munonga omu transparency na accountability ebitabire mu kibiina obwire obu kandi mubireeba. Ntwenda kushaba chairman witu wa pate omwami waswa ambassador waswa birigwa ngu ekyo kubanza atwetere special delegates conference tuzeyo cyarabeni kitwara yo nebintu nkabishatu. Ekyo kubanza no kumakinga sure ngu electoral commission eyitwine erikwemberwa mwami toterebuka twagiyaho abo kubakaruru akeriyo ne organizinga tukokarura kwetaga tukokarura kutwire ntureba omu FDC akana kandi tokubasa ku organizinga karuru tukaseta imiyo katera tutine pate cards tutine guidelines kadi nekintu kimwe mu constitution yito kikwereka ngogu numemba wa FDC okuza kwesimba oyereka kadi yawe bakutera karuko kwa FDC nicyo FDC gentaniso amine bindi Secretary General nandara mafabina na poa na electoral commission barijira amara kibiina kya FDC ekituru kumanya ekya one Uganda one people. Obutikirizana oburi hagati ya mukuru w'ekibiina omuhandiki hamwe n'orukuteza karuru baresereho batahereza ba members b'ekibiina cards kandi na registers inguti zakakozurwe okumanya baratera karura aka. Abeebembezi okurwa mu district ya Mbarara nabo bayereka obutashemererwa barakujya nabo twashomesibwe okwa karura aka karatwazibwe. Hata indo gambera turiyo mu rwizi bwera no headquarters zitu ziri ntshaba awa party chairman ngwa twetere national special delegates conference tubase kuzo mu nshongezi ezituru kureba headquarter akitari echo nkitwa Mbarara district n'executive babasa ku representing abantu tugize ngo akakaru tukuza kazamu kandi na registers ezitwine n'enkuru bene yoni ntangara nka secretary w'abacara ahabwa Mbarara district kurebe kugendo misho abantu nibazo mu karuru itwa ground twine kitwatebekanise cyona aba bahiguru pate president na secretary general umwami honorable nandara mafayo yine kibine no wasa kushangite turi abambara konga position zite surum bina abantu babatiremu abakuza kuza kambara kutera karuru. One Uganda one people Gasha kwa Michael tumwachire.